Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka National People's Party lingba National Working President James K. Sangma aka arpo atarik kala lingkot arca arpo hendriu kala Phah Jingthoh syuminti rangba ke Odisha umohan caran maji ban Phah kem mardor ki brio ki Donkti ban thombori pastor Bipin Bihari Naik dakba Phah bam dak Sboh Masi ke belajar ke sautrik kala lingkot ha ke shiti bala Phah syu umohan caran maji ke sengkala penpau ke Jingthoh khya halor kani ke jingja ke bakta ya ke Jingthoh jong ki babun ke sengkala penpau ru bahaba kari India ke yeng ha ke nongrim ding baki kendon jong kari ti senshar hak baga jinget jong wei pa wei ke long light luat ding baki an ki balabu ke jingja ke bakum kini ha ke jelak ba shong sup kum ke Odisha ke long ke pensngosi shibon ya ki nong shong shnong jong kari bat kham tam ya ki runget kristan ki banget ban em ke jingem ke baburam ya ki wei bat yalade ke Jingthoh da ki pat ba kan umla ban bujli ki kendon jong ka an dak ba thombor yu brio tang namar ke jinget ke dei ke badan kam ha ke hukum jong kari ti senshar hendai ke jingshisha halor ke ni ke jingja kam artatien bade ban pet bnya da ki bor ba halor namar ke ni ke rukam le u pastor Bipin ke long ke bade hok ban pet bnya ke ni ke rukam le kam dei ban bujli ke rukam trekam ke bade namar kin wan ra ke jingtieng ba ke jingbom shanya hapding ki nong shong shnong lapen pau u James ha ke Jingthoh